iya ku sepi pantai dak aing. Besok. Yuk. Mana bae dia aing nangguan tadi. Aduh, aing. Dulu pantai geus sepi. Oh iya warung indung aing dia tadi di mana? Jadi itu aing naik angkot. Jauh deh nya beuh aing. Angkotna goblok. Motor aing ke mana tadi dipinjam musim tadi. Tadi beus ya tadi. Caplin ge ka mana ya? Aduh aing. Ada kan syuting ongkos ta budak ya. Aing. Geus meuli lah. Udah mending dan gorengan. Duh, ul. Dia mau neangan gorengan, ul. Cek aing. Anan gorengan Sekarang itu si Kevin mak buruan mah tidak adanya. Oh, Bagus. Jesse Kevin. Apa dah? Ul. Aku lapar kok. Ini kita beli gorengan yuk. Yuk. Kita kesini dulu. Yuk. Ya, Ul.